Guys, sorry. Guys, ke kopa le ntshwarele hle banna ke tasa ka ne kopa le ntshwarele and ke a tseba gore ne le expectile gore bile gore ke kene ka 9 but ka ne kopa le ntshwarele ke tasa and then le ke re Friday ga ke batla o move ane ke batla o movie setsa TikTok ke batla o isa o TikTok but hana go ntse tsamaya a ke sa tlhola ke etsa live ho le ke re Friday ke tlo etsa ke tlo isa o TikTok but not now ke tla di etsa ke tlo ya o TikTok ne so ka ne kopa le ntshwarele guys ka ne le ntshwarela haholo ke a tswela ke a tswela le lebeletse ne ke a tswela le lebeletse le rata ntho tsa sex I le di rata ntho tsa sex I le di rata ntho tsa mdavazo I le di rata ntho tsa mdavo I le di rata bana bosi le di rata le tile kora le iketsise kore le no le utlwile bohloko mbusetseng arai novi haya ari kinjwale le rata ntho tsa mdavazo ne le rata lona le rata ke le bona spiritually ke le bona gore le rata mdavazo hle but like I said guys le ntshwarele ka nnete a ke batho ba maka next nako today next nako next le no ke tseleng hape ke a kerekeng ke lo kopana le youth yaka batjha ba ka ba kerekeng no so ke lo ba sherela now ke tseleng e yang batjeng ke lo bua le batjha youth ya kerekeng ke lo share le bona so le ntshwarele guys and then very soon le ke Friday ga ke isa TikTok Malindas are tatahle okay thank you so much marobana ke le hlompha guys kore ha ke a thola fela ke lenka ke le tsa serious ke nena ke atla ke tlo le reportela gore ha ke gone ka nnete and ne ke tshwere taba tse kotsi kore today I guess ne ke tshwere taba tse kotsi yo ne ke tshwere taba tse kotsi ha ne ke tshwere taba tse kotsi yo Tshepiso a o hlare ka mkhone ko emetse ka teng a o Tshepi a ske sling filisa guilty ka nnete but ne ke tshwere taba tse kotsi today jona na we ha ne ke tshwere taba tse kotsi guys ne ke tshwere taba tse kotsi today ka nnete ne ke tshwere taba tse kotsi you know somebody nampotsa re novi mara kumplelle what is the motive behind ntwenye ye o yetsa ye o ruta ka sex ke re sex ke re ntwengwe lengwe ina le dipilara ntwengwe lengwe ina le dipila ke re ho yana marriage kapa relationship ina le dipila there is no relationship without pillars ne a qetile ke mojotsa ke re dipilara tsa relationship it's love whether kita re fe anyane just tips yo mohadi so ke mojotsa this person ke re ya each the problem why ke na le ke le so passionate ka taba ya manyalo le the relationship as much the backfire di ntse di khutela hona because qeteleng ya qetelo some people ban doubt tsaka tsona pastor Mphonyane so but ba bangata this thing ya hore be ke ruta ka sex etsa batho ba bangata ba qeteletse ba se ba doubt ba bang ba ntshaba batho ba tshaba November ena ona le knowledge ngata ka sex in wa bona so but ke tla share hanyane taba yaka so this person wa mpotsa re novi
why are you so passionate ka taba ya ho ruta ka sex? Ke re no, because sex it's one of the pillar e tshwarang relationship kapa marriage. Relationship and marriage di sustain ke sex. So this person one point or no when out about sex of it about coffee like you know. It is not like it's about sex of it about both, but kibwa experience yaka personal ne kibwa experience yaka. And then because when ukopana le batho ba different, ukopana u experience into different people. When ukopana le batho ba different, we experience into different. So ke mo jotsa this person kere one of the things ke batla go yetsa ke batla go ruta ka ke batla go build a manyalo no. Alright, Facebook. Okay. So ke royana ke batla build a manyalo ne. That is why ke rata go ruta ka sex, because ke tseba sex ke one of the pillar tse sustainang manyalo le the relationship. Jole ke royana. O bona ntse ke batla go ibua jole tlo mpolaisa ka lona. Eish. La bana guys, ntse ke batla go di bua jole tlo mpolaisa ka lona. Okay, ke upa ke share hanya. Ke re ho yena na ke kopane le batho. Eish. Hai. Hai, na ke tsebe ke re but ke kopa ke bue na ke vile sex na ke jotse hle yo na ke yentse hle bona ntwe yo ke yentse hle ke yentse bona ntwe ha ndi yentse ke yentse. So ke re ho yena this person ke re I've learned something hore ke re ho this person ke tsore ke flu tang ke hlempusetseng ke tsore ke flu honest rasno ke tsore ke flu. So ke re ho this person one of the things ke thutileng yona re tsaba bua ka sex and hona le batho ba good sexually ba good mar ba o tla thola hore this person umpa hloka go rutwa fela o hloka you know bikina bona how grow a skills sa how wa bona gore o thola hore you una le knowledge but e hloka fela we hodise ne that knowledge ya hloka fela we hodise. So ke mo jotsa this person ke re o bua net na gale ke eva sex gale ke kopana le basadi ba different gale ke kopana le basadi ba different. And I'm not going to be shy to say that, because honestly I'm 56 years can I experience ya sex wabon and gale ke kopana le batho ba some of the things tse ke rutang ka tsona mona ke dintho tse ke na le experience ya tsona ke dintho tse ke di experience tseng, and because of ke kopana le basadi ba different automatically ke experience tse ke experience di kuku tse different automatically wabon now and ke thutile hore on a serious note hona le batho ba ne ke kopana le bana ke re this person how good sexual but not or how good but to tell hore o shorta fela who improve money le money wabona ukubona ba lo muntu udinga nje ukuncedwa nje una le batho ba hloka ngothuswa fela hore o swaka improvisa 1 2 3 4 5 6 wabona the same way le banna hona le banna ba good o thole rona le kwa yentle man hona le banna ba na le kwa yentle man una le kwa yentle kuri kwa yentle kuri ngespose right na banna ba na le kwa itse right mara o thole the only thing about bo isebedisa wa bona o thole monna hatse bo sebedisa kwana. So I think
ke blela this lady ke one of the things tsa gore ke ruta ka ntho tsena it is because ke a tseba gore batho ba hloka ho thusa ene ha rena di guts ha rena di guts tsa ho blela batho hore baby improvisa 1 2 3 ha rena di guts tse jwala sinazo all together we don't have those guts tsa ho blela motho hore baby improvisa 1 2 3 ha rena di guts tse jwala I'm telling you. And that is why most of the time, when we compare the mutuals in good sexually, we always run away. We always run away. How about where is that guy? You're that guy, how good ka sex, ne? Your body counts must be shocking. Ahle simpiwe. Kaukana na pumakum. Ahla. Marubuan need what? Ke tsona ntho tse re di hlokang ho di utlwa kapa ho di tseba cause di hodisa malapa khotsa di relationship. Thank you so much. Are ke tsona dintho tse re hlokang ho di utlwa ke mang ke Christina are ke tsona dintho tse re hlokang ho di utlwa because di etsa jwang ke Christina di ka e ka na comment ya teng o ke mpusetseng o ke pantsu matubule are ke tsona ntho tse re hlokang ho di utlwa because di hodisa malapa so ntse ke batla ho tlola yes una le motho Faith Mamiki are happy boma 50 plus age they rock in bed o ka banyasa Faith boma 50 plus age ali good both bakhala ali good sexual Faith o tla bolelwa ke nna Swaka Faith Mamiki both bakhala they are not good sexual, they are not total, they are not good altogether, they are not good almost. Yes, bateng babang bateng I will say 20% to 30% ke bona fela ba usbakhale mar babang no they are not good and I will tell you why because lona bo usbakhale long kana go tsa khale lona basadi ba khale le ne le ruta hore malebe ke ona fela a gonang ho etsa hore monna utlwe monate most of the time basadi ba khale bana ba ruta hore ntho tsane di gartene ke tsona that is why most of the time ba hutsi di gartene ne ba hutsi especially bana ba hotseng di bongkgono okay ke utlwa re good cause wa ruta okay so lentsorella so ke batla hore both magale the reason why this is good it is because bongkgono batho ba gale lilela ruta especially bo usbagale lilela ruta hore lona o tshwantse le hulwe malebe fela o tshwantse le hulwe malebe le be le malebe and then nothing else. That is why most of the people most ya usbagale bana ba tshwanela hore ba ye ba lo hulwa anna ke tsebe ka English king e tloga ka re ke rutu jwale tlo ka re ke a rwa kana ke bitsa malebe but ke tsebe jwale ke tlo di bitsa eng ke di bitse di gartene wa bon. But now batho ba gale bana ba sebetsa ka di curtains bana ba sebetsa ka di ka malebe but now o sebetswa ka tsipa no wa bona o sebetsa tsipa and tsipa o ka gona we master when you are still young because it's a my lady mazil tsipa o ka gona we master when
you are still young, because the muscle it's how the sense is strong or rokatsipa wa bona. The muscle is good when o so o santse o le young wa bona, because tsipa ama hazard at amaisana le when you are still young, the muscles are sensitively strong. So there's a difference between bo osbakale le bo osbakacheko. Bo osbakacheko ke batho ba rutileng ba trainileng kuku tsa bona. That is why hona le basadi ba senang di ntho ba senang malebe. Mari tshasa so tla o fa nonsense, o tla o fa nonsense, o tla o fa nonsense ka tsipa le ka mahazard. But tla o fa nonsense. And I will say the hazard tsipa it's more powerful fita malebe. It's more powerful. Not unless maybe but bana le malebe habatibu wa sebedisa, I'm not sure, but the tsipa it's very powerful ho fita malebe. So that is why kirimbo usbat ba shapan tsipa bona they are very Haya Lala, I'm supporting you. Haya, I'm supporting you. Hey, kibwa kantenure. Lunabadi squatty. It's working for you. Tipa kyone powerful, nowadays, wabon. So, what I'm trying to say, Guru, I want to go back to my issue. The reason why Kirutaka sex, I was saying to this person, you know why Kirutaka sex? Because we don't have the guards of the laboratory. Mutomudimu, improvisa 1, 2, 3. We don't have these guards there. And that is why most of the time when you compare some good sexual, you choose to run away. We normally run away. And not only this person is a good person, a good personality and good character, but the person is not or she's not good sexually. So the reason why kids are showing like Frida, it is because he realize people they don't have the guts to blame about to sex at Sabonor sex are good. Are not the guts. On a serious note, we don't have the guts, guys. We don't have the guts to blame about Mutomundim, you are not good. Improve visa sex how it's a 1, 2, 3. So Halena, like I said to her, na hale ki kopana le basadi ki na experience. Hona le batho ba ki kopana le bona ki feel this person o good mare. O shota fela ku improve sex ya high. Wa bona. O shota fela ku yetsa jwa ku improve sex ya high. Then o bothola hore but because of we don't have the cards asina sibindi so ba xelela abantu arina sona sibithi soblela abantu. That is why we decide ngobaliyo. So I took this initiative ya hore nna ke to ruta ka sex, and I know hore this thing ya ruta ka sex I backfire hona e etsa hore batho ba doubt, e etsa hore batho ba mpone ke le sefebe, e etsa hore batho ba mpone ka re ke gale ke turubetse ya gale mara ke sana taba, because o important ke re fela ke build manyalo a lona, ke build the relationship tsa lona. So in short guys, wa bona ha re tla ha ne ke re ke tlo ruta today, wa bona today ne ke batla to ruta ka squid today. Ne ke batla to ruta ka squid today. How do you make your person to squid? O etsa jwang motho or a squid? Ne ke batla to ruta ka squid today. What to ruta ka squid today? The hosepipe of the shore. Ne ke batla to ruta ka squid. No, no, but talk about rutile squid. But rutile boy. They come out to squid today. They come to squid. Utwan. Kahumudit. Root ashe. Shona na we. Leaf. Root ashe rumamit. Okay. Marwai le balea hape be le khutla ha o thimotho o bet sexual.
sometimes when motho a gotla ha o bolele re o gotla because you are good sexual. Sometimes re ka gotlisa ko re fela that time ke galla sex. We've got a lot of reasons tse re gotlisetsang ho lona, not because you are good sexually, but we've got different reasons tse etsang re gotlele ho lona. Yes, reason number one, there's a possibility ya hore you are good sexual. That is why your partner atla dula ntse gotlela wena. Number two, reason that can make a person to come back when ke availability. Number three, ke hore fela that time ke galla sex and I know you are available. It's one of the things that can make me to come back. Wabom dingata dintho tse etsang hore re gotle, but I don't want to dwell to that. Wabom. So today ne ke batla to ruta ka squid. Wabom, because ke rutile ka sona last time. If le a hopola ne nkile ka ruta ka squid ne ka ruta ka squid ka bua ka hore basadi ba bangata when ba fila o squid ba thewa motho tla batla o thewa beteng a re o tshwere ke moruta ba lo ruta. Le a hopola nkile ka ruta ka ntho ne ka re ba bang ba lona le ha le lo ruta, some of you le a squid but lona le nahana ke moruta, but sometimes o thole hore ke moruta but o tsamayang le squid. Wa bona ke le ka lo ruta. That is why today ne ke nane re ke tlo ruta ka squid hantle. Aim ya ka ne lo focus ho squid. Wa bona, because on a serious note, o bona ho reach a climax kapa ho khamba lo squid, those are the two different things. Ho rota kapa ho reach a climax lo squid, those are the two different things. Two different things. Hona le batho ba ke ba rutileng ho squita nna ba qadileng ho squita ho nna ba ke ba rutileng ho squita ne ba ile ka ke le ka ruta motho hore o squita jwang. Hona le batho ba ke ba rutileng ho squita nna wa bona ba ile ba tseba ho squita ka baka. So ne ke batla to ruta ka squita. You know why ke batla to ruta ka squita? Because once o ka kopana le motho ka squitisa once, it's going to be a problem, a serious problem. Or arwane le motho no tlo ba le problem e serious ya hona. That is why the partner tsa lona hai ke pa ke ya seo ke sele domo ya ba ntse ke re motho a emise ke batla o lo ruta. Motho ke na wa bua a re hai ke pa ke ho seo squita ne ke bile ke le domo ya ba ke ntse ke re ho motho a emise ke batla ho ruta. Wa utlwa ha ya ke na lala a re ke nnete o ile a emisa motho a re kopa lo ruta. Elona le tsibu squita o monate jwang yo and who squita when u squita as a woman, Jesus squid hasi monate ho wena as a woman, but le to your partner ho monna ya saselo na squid se tla o hlantsha, squid se tla o hlantsha, squid se tla o hlantsha, yo squid se tla o hlantsha. Squid is powerful le ho nna as a man. Squid se powerful le ho nna as a man. Sina le ntho se etsang squid, because you must remember that squid is se tswa tsena shwa, and has it jwalo like a hosepipe of the masepala of the block of the hosepipe of the cutting of the dutla. When like a hosepipe dutla, the water is coming like shwa. But now squid is saying how so better se tswa shwa, so better when modimo wa Israel ndate mongwa ka next door e ke motsebang lona ke a tseba be le tlo re ke nna ndate mongwe ke motsebang wa ka next door ne ndate mongwe ke motsebang squid
se seng ke sena se betsang sefubeng lona kopa o tsamaya ke busy squid se seng ke sena se betsang mona esifubeng se betsang sefubeng motho o squidele sefubeng mona modimo wa Israel le tseba squid sa sefuba squid sa sefuba se betsang sefuba esibetha phezulu so watlang sefubeng mona squid sitso siri shwa hey man yo I pray for that ability in Jesus name ke khumuditse ke khumuditse ntsha morena Jesu mpusetse ga re le nna ntate wa mmona a re le nna ke a mmona ntate squidty ho squidta ho monate utlwe menwana ya maoto e re qhwa ditsebeng holla ntho nngwe yo body ho ba busy ke khomoditse kopa tlwele itaba hle so wa tla sefubeng hore o kwale leihlo let's get out of my sorry guys sorry now ne ke re ke tlo ruta ka squid se tlang sefubeng le squid se watlang next to your penis squid how do you make your partner a etse squid se tlang mona squid se tswetsena o se shebile se tletse le squid se tlang next to your penis ne ke re ke tlo ruta ka tsona today le ngopotse man ne ke re ke tlo ruta how do you make your partner or answer squid se tlang sefubeng mo ke stopile how do you make your partner answer squid se tlang sefubeng le squid se tlang next to your penis ke tlo ruta ka tsona next time ne le se ke la lebala ka se le ngopotse ne now hala no vier ka ba ka gala now two things tse tsa mosadi a squid a mara guys don't see it na go pa tsama don't see it na don't see it na go pa tsama ke lo bua le batjha baka two things tse tsa batjha motho squid two ke humuditse wa nkweta hle wa nkweta hle kana bana motho tsala le wena a re bua fast where are you going daddy no ke ya ba tshemba tshaba ka ba kopane today
so ne ke itse ke tla yo today ke lo ba sharela fela ke lo dula le bona fatshe ke lo qoqa le bona. So now take back out of you. Let me finish my topic actually hore you know when I ntate mo wa ka next door ne ke a gola o kopane le batho ba kae ke le ka o bala ne o kopane le ntate wa ka next door hang qoqela o reng una kopane le this lady that lady una se ha bana ba qala go kopana bana ba se good sexually ke bua ka di experience ne ke bua ka di experience ntate no o re ha bana ba qala go kopana le this lady so yes me pony so ntate no wa ka next door o re hona ha kopana le this lady. The lady was not good. Ne? Ibile, the lady was not. Ibile, in her hiking your penis with this lady. It was like there was a hole. Kara vagina musadiona. There was a hole, a wall. Libota, lene litibela penis. Yantatino waka next door. Wabona ori iske akena hand. Wabon. Now. And then that then hang waka next door ori because of this wall a tshwanela ore ha kena to this lady kara vagina ya this lady abeli system ya o kena. That's when ntate no waka next door ke bua ka ena a ithutile ngore di masoba a kuku a mangata beside le soba lena le leholo le kuku but masoba a kuku ka hare a mangata mingonye kuku miniji kakhulu masoba a kuku a mangata holo. I'm telling you, beside le soba lena la the main door beside that main door hona le masoba mangata kuku. Then this that one wa ka next door ori he had to change the strategy, a change position. How change a position, aya direction yongwe. Ki ha qala realize okay, there's a hole eteng mona engwe. There was a hole somewhere, but that hole inisa khone hore motho kene hantle yon. There was another hole. And that one wa ka next door one qoqela hore a tshwanela a sebedise hole yong and ha sebedise haya hla go gawele le nnahle ya kupa aya lala ya kupa ke kupa ntlwelle hle kupa ntlwelle so a tshwanela a sebedise le smaleleng. That's when that then a ileng a ithuta ro keng le masoba a kuku a mangata. So hona le masoba kara kuku ya mosadi au e ka reng when o ka kopana le monna ya ka kgonang ho ntho wa tsamaya masoba ana ka o etsa hore o squeeze very easy o ka squeeze ha bohloko and le soba le neng le squeeze basadi ke lena le utim the upper room ke le bitsa the upper room le soba le le ka udimo a ke tsenga yetsa jwang le soba leno when monna wa hao a kene straight so a kene ka re o ya tshena wa bona a kene e ka re o ya tshena le soba leno le ka udimo ke le bitsa the upper room can make you to squeeze e ka o squeeze ha bohloko squeeze ntho. So that woman una qala o squeeze
because that one next door ore mosadi ena ke a re hoeletsa re ke kopa lo ruta hle that one a ba sa mo dumelle ho tsamaya hore a lo ruta o bona a mo shapa ntsa le jwalo a ntsa re batla lo ruta a mo shapa mosadi ena hoeletsa re ke a ruta a re ke a ruta a ruta swa kanti that was the first time motho a qalang ho experience squid because ha qeta ho ruta yena nana re ke mo ruta kanti ke squid ha qetile ka mora everything ke a le hona lo rutang because that one in the squid. So now that hole e bitswa upper room. That upper room ha o kene straight ho yona, ha o kene straight, so o kena ka ro ya hodimo. Then that upper room, how can I change? When motho a man squitting higher sale ka mehla ho dependa ka position angle le hore guy is able to touch that spot using his penetration gently. Wa bona wena Faith o bua exactly ntho e ke buang ka yona. O bua exactly. It's very important. Squid to as master when o ka kopana le motho ya tsebang ho aka kgonang ho ya directioning e right. Squid to as o tla squid when o ka kopana le motho who's good who ya to the right direction. Upper room is dangerous. That one next door are style ho batlana se jwang o thola an upper room. Okay, it's either, especially when better how ilu dim, you're not on say eme fatsi ka maoto. That one next door that one next door ore for you a thole upper room. It's either o tshwantse a eme khoneng ya bed, o tshwantse o tlise khoneng ya bed, especially when height ya bed e le hodimo ne yena a eme fatshe, or else a thewe yena even if le robetse le bitsa missionary ne le a robetse a missionary ne, then yena o tshwantse a thewele fatshe ntate or a kgone ho thola upper room ne a kgone ho thola upper room. Sometimes an upper room ha e kene deep, you don't go deeper for upper room, ha o kene deep bontate. When o batla ho ya upper room ha o e kene deep because upper room le soba la teng le hodimo le haufinyane mona ne ha o kena upper room o kenya tsena kwa yao we kinyatse upper room e haufinyane mo. So it's either something your partner a eme fatse ka maoto, then a o phami wena o bebethe, then ha qetile a sake aska ema straight a sake banna ba lona ba tshwara ke di cramp ke tse bontate bana ba tinya ba tla etsa jwang a ke tse banna ba lona ba tinya ba tla etsa jwang because e batla motho ya sakang. You must go down as a man. Utewele class. Then you don't have sex like this. We uhlajena. Utewele class. Utewele. And I can see you guys. Come haka kitolo ruta ma. Come ruta. I get to explain. A good thing to demonstrate. A good thing to demonstrate.
Ai, what's on a new good? I don't good. So if I can demonstrate the ones. Or try pele ke roba Paula Rutle try pele roba thanking that them ruti plus nna ke tseba fela ha ke fihlile top stop station in G-Sport. I like the no faith, it is not always more but when the body is born. No, are each other the partner need to know each other body's name. That's when we'll know who remote will reach out to ka position le rhythmia penetration. Yes, you are right when faith, but let me tell you something. It is not like we know our bodies. It is not like we know our bodies. Do you know that you can think or you know your body until you go paralimuto, you expose them to something new? It is not like we know. That is why ke emphasize taba ya hore we need to explore our sex, because on a serious note, guys, mpo thank you ko batle ko blele mpo abe age restriction mona hla mpo ntsukulisa hla guys akitse ngayithola ka IPA guys, I don't know. What was the age restriction in Clemon? Karen guys, faith, it's not always more recurring. Actually, we know our bodies. No, I don't think so. I don't think so. I'm going to make an example. Ne? When I'm about to back out blow job, when I'm about to bam master and blow job, you thought you know blow job. Kapo una no utiba sexy kapo na no utima body out until you go pan the mood. Yow expose on to something new. I'll expose to something your side being all together. That is why when somebody got a boy on ore yeah now not about the only into G-Sport, but to not to be upper room. And believe me, but both about that work next door, I ain't talking about squid. All of them ban about sex and about the body tabona. Only to find out or no, how bad to be the body tabona, because you will know your body because of the when I'm out exposure. Utokala your body through mutio we have sex elena ha allow exposure to your body. Currently, but about exposure to something new. We put on mar. I never thought to body aka ikaitsa dintosen. So that is why Kirim, like I said to basadi baba ngata batsimbi masuba abon. Ne? Basadi baba ngata batsimbi masuba abon. That is why kibuile nka upper room or upper room kyone ka yetsang room squid. Ne?
until you kopana le motho. Ah, hle wena November, come on. Expose on to something new. Come on, hle. Oba, hona le batho ba sa tsebeng di body tsa bona next. Oba, hona le batho ba ka kgona go thusa to expose your body. O qale o kopana le ntho e ntšha ka moraro kopana le mofuta wa motho o kopana le yena. So ne ke batla go bua ka Squid ne ore there's an upper room ne. Guys, le tlo ntsenyetsa no go ba tsa mahle. Lona tlo ntsenyetsa nako. A re tla bua next time. Ne tlo ruta ka Squid le di position. And as position here upper room o khona we hlaha when we eme fatshe beteng kapa o entse missionary, but still you need to have a strategy. So we are class ya ke tsenga hlalosa jwang, but ke tla demonstrate ho ye mong wa lona mo. Then again o khona squeetisa motho a robetse ka mpa fatshe. The other thing you khona go ya upper room, it's when motho a robetse, especially mosadi wa hao kapa mo girlfriend a robetse ka mpa fatshe ne. Then still ha we kenye straight pebane ha le kenye straight. When your partner a robetse ka mpa fatshe ha we kenye straight. Squid a ona mosadi o ka mo squeetisang ka kwa ye we kenyang straight. There's no way, it's impossible. Yes, ukamuzama mohlomong mosadi wa, but it is not an easy thing. That is why it's either umurobatsa ka mpa fatshe, umurobatsa beteng ka mpa, but there must be a way ya o touch the upper room. The upper room is one of the things very powerful. Onyuluela udimo antsa robetse ka mpa fatshe, onyuluela udimo. Eish nna ke tsenga hlalosa jwang. Kubai. And the Squid is it like a morao come. Squid, most of the time sit like a morao come. When you try to road, settle like Squid. It's either will come, you come, then I'll get you to Squid. But it's just that Batwang at a Matimbo who squid as well. That is why I said Bamanga, Bakampa Bakama Hangata. Unalba bakamang hangat, which is a good thing to come hangat, but it's very important to relate to Squid in a clue Squid today. But Kitabualu Nakatilelu Kitali Rutata Squid, Katatilelu, or Robert, or how Robetica, which position as a man, Hamus Musalua Robetica Mpa, Oyeta John or a Squid. That worker next door. The one lady that working next door hotel mutwa hai emu that working next door. Yeah, we emma come out again a tanjo muta reach upper room. Yes, Faith. We emma come out you're not in a upper room. Sang upper room. Kiona wana room. Kiona we emma come out kiona tsela sang upper room very easy. And that upper room ohona we master motho robetse ka mpa. Upper room ohona we master motho a robetse ka mpa. And babang when we kinya pillow ka mpeng ya hao o robala hodima pillow. Unga pilo we be mo ne unga pilo we be mo ne unga pilo we be mo ne unga pilo we be mo guys ke motle o ke motle bona ke tsere jwang bo ai no vi antena intle mara una bothata. So ha motarobetse ka pilo a robetse di mapilo o to reach upper room very easy ne, but how reach upper room ha ik batle penis e kenang deep bontate
upper room ha batle penis e kenang deep bontate when oh my god this is upper room ha batle o kinye penis deep ai kubai anala ntshwarella hle hai Ndego shebile ka rete o zwo mechisa le mazaza upper room what's what guys una le di position ene le di tsiba di position itse but it's just that le kopana le batho ba sa kgoneng go di master and in those position mini bostompo bakai sharpa hemos yes bostompo bakai sharpa nto squid bakau squidisa bostompi bakau squidisa bohloko bostompi if batsimba because upper room ha ibatle penis e kenang ka upper room is either o robala ka mpa o bubula diropi na ke tseng ka demonstrator so I ka reng ka be ke le ka tlong I'm stress di le stress ahla I le stress so ke re ntho upper room o gona we shapa monga teng a robetse ka mpa ne is either o butsi diropi kapa o di kwetse upper room it doesn't matter pebani mameleng hlebana pebani a ke le mameleng upper room especially when motho robetse ka mpa mosadi wa robetse ka mpa then upper room o boy shapa we hlahatse upper room I mean okay how motho robetse ka mpa upper room ya we hlahatse upper room ya hao we hlahatse upper room ya hao we hlahatse we yetsa tjena upper room ya hao ha motho robetse ka mpa ne then but a weekend deep ne then ha qeta o rota but bohloko ba when motho a wa squita robetse ka mpa when you're not going to feel that when your person a squita robetse ka mpa squid se monate when motho a robetse ka missionary ha qetile or else wena o eme maotong missionary squid is tla uchaza as a man missionary squid is a missionary tla shapa ka hare it's either slow shapa next to the penis or else se tlo shapa sefubeng mona kopa o tsamaya hleng kopa when you'll me marry old man I batlo wena re ke tlo nyala le Joy Ngongwane I funi wena ukuthi ngishataneni it's none of your business and awuzungena phi akithi bukena ka so and awuzungena phi nya Joy and awuzungena phi and it's none of your business and the report go I ke report wena so guys ke uponsa man demonstration ke yona ka nnete faith bye kuponsa man but guys mantswa ka qetela gore improvisang di sex tsa lona when you can improve your sex you will start to hear the reaction ya motho wa hao ke pheta mantswe ke wa buile gale kwa bua reaction ya monna
e relaya kuku e reaction ya monna e reaction hore kwa ya motho e tie e reaction ya monna e relaya mofuteng wa kuku yo o roba ya motho o robetse le yena ka mantsoma e reaction ya rona e relaya e reaction ya rona e relaya kukung hore o robetse le motho ya jwang ya nang le kuku e jwang. So improvisa kuku ya hao. Once you can improvisa kuku ya hao, i reaction ya hao ya monna wa hao o tla qala o utlwa hore monna wa hao strong, because depending tsa rona di relaya mofuteng wa dikuku tseo re kopanang le tsona. That is very important, very very important hore le tsebe ntho hore di reaction tsa rona kwa tsa rona di reacta ho fapana ha dikuku ho depend hore o kopane le kuku e jwang. So it's very important, because some of you le tona hore banna ba lona kapa di partner tsa lona they are not good, they are not sexual. Can't you know i reaction ya monna i relaya mofuteng wa kuku yeo a kopaneng le yona. The same le lona excitement ya kuku ya hao i relaya kwaying. That is why they need to make sure that by improvisa di kwai tsa bona, di sex tsa bona, so that i reaction ya basadi i rela, I mean excitement ya kuku i rela ya tabeng ya kwai le position tseo le di shapang, because position e shapang ke yone etsa hore kuku ya hao e be excited, because di kuku tsa lona di kgona ho ba excited. But if kuku ya mosadi wa e sa be excited, you must know that ha o kgone master at the right position ya motho wa ke qetile mastera. If you want to know hore kuku e ba excited, ke tla ruta ka squid next week ke tla ruta ka snake ka squid. But in short, take my thought of yona improvising the sex tsa lona, because the more we improvise sex the more improvise sex kuku ya hao le improvisa di tile tsa lona is the more a reaction ya monna wa hao e tlo changeang, e tlo ba strong. Ya o qetela le lona, if you want to know kuku ya hao ba excited, wait until o thola mo partner rao a thola the right position. When your punana can find a good position, o tlo bona hore kuku ya o ba excited, and kuku e kgona ba excited le kwa etsa rona di kgona ba excited. So let us make sure that we improve the sex tsa rona. Next week ke tlo ruta ka taba ya ke tla di demonstrate next week. Ke tlo di demonstrate ha ke le ka tlung ne. I will make sure that we can demonstrate, so that banna ba bangata ba understand or a kgone ho etsa hore o squeeze ko ra etse jwang. Ke tlo di demonstrate, ke tlo ruta ka tsona fela, but ke tlo di demonstrate le lona basadi ke tlo le ruta hore a way e right hore o qeteletse so squeeze ke efe. So ke tla le ruta tsona next week. Thank you so much guys. I'm late until we meet again. Mwah. Bye. Guys, kita le ruta next time a re kopa, because today ne ke batla to ruta ka sona, ne ke batla ho dwela tabeng ya squid today, because I'm very 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 curious hore once o ka kopana le motho ka squid sam once o ka kopana le motho o squid sam a o sa hlola o enjoy ya partner ya hao. So thank you so much guys, until we meet again. I love you.